Into engiphatha kabuhlungu ukuthi mina ngumuntu wesilisa, manje ngiyakholwa, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu, kodwa manje njengoba zingiseva lezi zingcukukazi, sengize ngiba nokufisa sengathi bengithathe enye yazo. Ngamanye amazwi, ubeke nje ngembaba ukuthi senginanama-feelings alo ongisevayo, and leyo nto izokwenza ukuthi kulimale umshado wami, kulimale umsebenzi kaNkulunkulu. Sanibonani, good afternoon. Bayaphila abantu la bakhona khona, la khona i-channel yethu ikhona ukufinyelela khona South Coast yonke, KZN. Sanibona nanamhlanje, siyakholwa-ke abantu baphilile, bavukile, ba-healthy la bakhona khona. Sikusho-ke yethu, i-channel yethu iFuze Entertainment, la khona esibheka ukuthi kwenzakalani ngale kwe-pulpit. I-channel yethu-ke ithi Behind the Pulpit. Sanibona-ke la khona khona. Angibingelele nje kafishane uZinhle-ke Nxumalo enihleli naye nanamhlanje. Namhlanje ngizobingelela ngomehlukwanyana omncane. Ngicela sibheke laphayana incwadi yamaHubo 124 ivesi ka-8 nje kuphela. La khona ifundeka kanje, usizo lwethu lusegameni likaJesu, likaJehova owenzile izulu nomhlaba. Yilokho nje, because kule channel yethu ekumele si-understand ukuthi njengoba sithi behind the pulpit, sifuna ukubheka and sifuna ukulungisa la ekonakele khona ukuthi yini eyenzakalayo uma sekushunyayeliwe kwenzeka konke emakhaya, ingabe senza kahle yini. So inhloso-ke yale channel ukuthi kube khona abantu abasizakalayo, umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke futhi kahle. Ngifuna-ke ukubonga kakhulu kwi-episode yethu yokuqala, ama-comments wenu, ama-views wenu, siyabonga kakhulu, ukhombisa isasasa elikhulu kakhulu. Ngizocela nje ukungena lapha kuma-comments ethu esibe nawo, just nje ngizothatha only 5 nje kuphela. Nginompume from eMagogogweni, uthi amazwi akho ayelapha mama uNxumalo. Saphinde saba no-Thobas, Mthobisi uthi waze wakhuluma kamnandi mama uNxumalo, ukhuluma iqiniso. Saba nomthandazo Mzobe, umama uMzobe lapha kuNompondo, uthi yena wayibeka mama Mfundisi wayibeka mama Mfura indaba enamandla kakhulu. Wasethi uMr Caphuna esimaziyo kakhulu, wathi this is powerful mami. Then ngivale laphayana ngoSisi Dingeni wakaNgeleka, uthi nje wow, I love this, powerful. And siyabonga kakhulu, siyabonga bahlali nonkana. And siwatholile-ke ama-comments nomphathi wami okuyena umphathi wale channel, uyawathola ama-comments, uyawathola abantu bayamfonela, nami-ke ngapha abantu bayangifonela. Lolu hlelo lolu luzothinta abantu abaningi and luzobasiza futhi abantu abaningi, because inhloso yale channel ukuthi abantu abasizakale while sisekukholweni. Thank you so much. Sizoya e-break-in, but before siye e-break-in namhlanje ngihamba ngedwa ngesonto ngokulandelayo khona ngizobe sine-speaker sethu esikhona, but nje shortly isitori sethu sanamhlanje it's very touching kakhulu. U-Anonymous, but isitori sakhe sinamandla. Ngizocela ukuthi ababukeli sisilalele nje kahle. Ngizokunika futhi ngelinye ilanga i-chance yokuthi niphendule, nikhomente, ama-comments wenu ngibuye nawo, ngingene nawo la kwi-TV yethu. Thank you so much. Let's go to the break. Amen. Alright, sesibuyile-ke e-break-ini and siphuza amajusi amnandi la.
Laming, but-ke sisazonazisa kabanzana ngale restaurant enhle nakangaka. Okay-ke balaleli bami, babukeli bami, singena straight-ke manje kwi-story. Sithole ikholi-ke kule channel yethu, sathola ucingo from kumfundisi from eDurban, ngokokuhlala uhlala eMlazi, unebandla elikhulu. Umyalezo wakhe-ke uthi, mama, lo hlelo lunamandla kakhulu, kuzosiza abaningi, kodwa bazosaba ukuthi baphumele obala. Kubeka yena umfundisi. Wasethi kodwa siyadinga ukusizakala. Uqhubekile-ke because ngizamile ukuthi ngidrafte yonke lento ekade engitshela yona. Usethi uyacela ukuthi ngingamvezi abe u-anonymous because usemshadweni futhi unebandla. Sase siyavumelana-ke ngalokho. Uthi-ke umfundisi useshade iminyaka ewu-7 and futhi umsebenzi wenkosi usewuphathe for iminyaka ewu-5. Uthi-ke inkinga ekhona, unkosikazi wakhe uyamhlonipha kakhulu and uyamsapota emsebenzini wenkosi. But mase kufika ekhaya-ke ila khona ekuqala khona izinkinga kakhulu. Uthi unkosikazi wakhe uthobekile kakhulu and uNkulunkulu umgcobile, uyashumayela. She is very powerful. But mase kufika ekhaya kune-problem. Sengiyabuza ukuthi i-problem ithini, waseyangena-ke kuyona inkinga abhekene nayo ukuthi after i-pulpit ekhaya akuhambi kahle. Usethi-ke ngenxa yokuthi la bahlala khona emzini wabo kunezincekukazi ezihlalayo, kushuthi into ekwaSamishin. Kunezincekukazi ezihlalayo eziwu-4 emzini wabo. So lezi zincekukazi-ke zenza wonke umsebenzi wasekhaya, ziyawasha, ziyapheka, zenza konke. Uthi-ke umfundisi ngelinye ilanga ucelile unkosikazi wakhe njengomuntu eseside isikhathi engamwasheli, engamphekeli, engamu-ayineli. Waseyacela ukuthi nkosikazi, ngiyacela namhlanje ukuthi ungiwashele, ngi-ayinelwe uwena, ube usuyamphekela nje, ngifisa ukuthola isandla sakho. Uthi-ke umfundisi ila khona-ke kuqala izinkinga. Umama wavele wabiza enye yezincekukazi. Mebiza enye yezincekukazi useyayicela ukuthi akube yiyona ezokwenza wonke lo msebenzi. Yangangiphatha-ke kahle lento. Uthi ukwenze lokhu kwaze kwayisihlandla eziwu-5. Unkosikazi still akamenzeli lento esuke eyicela, futhi lokhu ukwenza ngokukhulu ukunganaki, kanti mina kuyangilimaza futhi kuyangithinta. Manje i-problem engibhekene nayo kakhulu, nayi-ke la engithinte khona indaba yakhe. Uthi mama uNxumalo, ngikhuluma nawe nje asazani, kodwa ingithintile kakhulu i-show yenu yokuqala. Into engiphatha kabuhlungu ukuthi mina ngumuntu wesilisa, manje ngiyakholwa, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu, kodwa manje njengoba zingiseva lezi zincekukazi, sengize ngiba nokufisa sengathi bengithathe enye yazo. Ngamanye amazwi ubeke nje ngembaba ukuthi senginanama-feelings alo ongisevayo, and leyo nto izokwenza ukuthi kulimale umshado wami, kulimale umsebenzi kaNkulunkulu. Then usathi-ke umfundisi uyafisa ukuthi mhlawumbe uveze umbono, kahle kahle uveze umbono ukuthi mhlawumbe if kungatholakala, njengoba sesivezile ukuthi behind the pulpit kutholakala umuntu wesifazane o-strong noyaziyo lento, abahlanganise abantu besifazane abawomama umfundisi, babe sebayafundiswa, banikezwe i-teaching, mhlawumbe kube khona ama-workshop, ukuze ngoba siyabona ukuthi kuyonakala ngempela emishadweni yezinceku zikaNkulunkulu, which is very wrong. Bafundiswe, sibe ne-workshop, kanjalo futhi namadoda abe nayo i-workshop. Futhi-ke lokho-ke kungasiza kakhulu ngoba lento as much as besaba ukuphumela obala, kodwa kona kuyonakala. Ngase ngithi-ke siyokuhlela lokho njenge-channel yethu Ifuze Entertainment, siyokuhlela senze ne-research ukuthi ukhona yini umama esingamthola ahlanganise omama umfundisi, especially kuma-local church emakhaya, sihlanganiswe, sifundiswe, ngoba mhlawumbe iziyalo sizigcina emakhaya. Mase singapha asisayalwa, asisasitholi isikhathi sokuthi kuhlalwe phansi
ugcinwa ngokushunyayelwa laphayana, kanti kuningi umsebenzi ekumele wenziwe. Kumele ukuthi sifundiswe ukuthi emva kokuthi indoda seyishumayelile kuyiyona futhi ebiziwe, ndlelani ekumele ngabe uyiphatha ngayo ekhaya, ngoba uma usufikile ekhaya kumele ube umama. Lento yokusevwa izincekukazi, umthetho wakhona ihambe ilimaze, yinhle because bayasubmit-a, kodwa ngenxa yokuthi umama ukhona kumele ukuthi lonto ilungiseke, ngoba lo muntu ushade nawe ngoba efuna ukuthi umenzele lezi zinto, ngoba ethandile, ekubonile futhi ukuthi uyakwazi ukuzenza lezi zinto. Uvaleke ngelokuthi unkosikazi wakhe uyamsapotha kakhulu emsebenzini wenkosi, which is kuhle-ke lokho. Usethi-ke elokugcina avale ngalo, uthi uyamncenga uNkulunkulu ukuthi nale feeling asenayo ayibeke emkhulekweni, ngoba into ebuhlungu kakhulu ukuthi sekunzima nokukhuluma nezinye izinceku if ubhekene nenkinga, kodwa uyafisa ukuthi akhulekelwe for loyo nto ukuze asizakale. And ngithembe ngiyibuka-ke lento, siyadinga futhi nokuthola indoda kaNkulunkulu ezofika khona la kule channel, izama ukuthi wathinte lama-point esizobe sidlule kuwona, kanye futhi nabantu esizobe siba-interview-ile, because siyaphikha laphaya okuhle, siyaphikha futhi nokubi, ngoba siyabadinga nabantu abazofika kule channel bazokhuluma ngokuhle abakwenzayo bona behind the pulpit. Then kuzobe sekuyaphikhwa kulezi zinto, sibe sesizolungiswa sonke, silungiswa ngesu, ngoba sishumayelile phambi kwabantu and salimala and sihamba silimele, and sekumele sibuyele kubo abantu balungiseke ukuze baqhubeke bakhonze uNkulunkulu ngokuthembeka. Siyanithanda-ke kakhulu kule channel yethu Ifuze Entertainment. Uma-ke uyafisa ukuthi kunento ofuna ukuyiveza noma ofuna ukuthi uyidalule, siyacela ukuthi ungasabi, usithinte, ungenza ngisho i-voice note, at least wenza i-voice note ube u-anonymous, then sizokwazi ukuthi i-voice yakho futhi ingabambeki ukuthi uwena, then ube uyakhuluma inhliziyo yakho, because the more ukhuluma, the more you getting healed, ngoba sifuna ukuthi abantu bahilisheke la balimele khona. Uzosithinta-ke noma ungene ku-Facebook, ungena naku-YouTube wethu uma ufuna lama-video Ifuze Entertainment, or uthinte ku-WhatsApp kule number 078 04 10 133. Ngiyiphinde inamba 078 04 10 133, inamba ka-WhatsApp and inamba futhi ongangithola nakuyona. If awungitholi mina, ungathinta futhi umphathi wami kule namba 060 430 4895. Ngiyiphinde inamba yomphathi la ungakhona ungashiya khona i-voice note yakho noma umfonele, ithi 060 430 4895. Unga-WhatsApp-a ube u-anonymous or uhlele sibe nawe kwi-show. Siyanithanda-ke kakhulu, nibe ne-weekend emnandi. We love you all. Stay tuned on channel yethu Ifuze Entertainment. Thank you so much. Nibe nosuku oluhle. God bless you all.